Shata ababacu we mwabahungu mutarashaka mugane mwinjira amasengesho mubwira Imana izabaheza abadamu beza. Sindabona abantu umuntu wavukiye mu majaruguru nawe ukavukira mu burasirazuba murahuye, umwe ni igikarundi n'inzobe, umaze igifaransa uzi ndacyazi mama ababacu bina nawe ngo amuvamo kuryama nimutuze mu bibazo. Ni itangazo mbazaniye abantu bose batujije mu bibazo, iyo babisohotsemo amashimwe azagaragara. Yes, muraho yafashe imigisha yose shayo umana kumbira muri Yesu. Harabayizi yafashe imigisha yose imigisha y'umana gaya mahoro gaya mahoro ibyishimo ubuntu bugeretse ubundi yafashe imigisha yose imigisha y'umana Yesu gaya mahoro waranyishuru n'isi w'amana we gaya mahoro ibyishimo gaya mahoro ibyishimo mana we icyo wateguye muri uyu mugoroba duhagaze hano ku bwawe, abaje bose n'abari mu nzira n'abari badukurikirana ni ku bwawe mana we ngaya mahoro ibyishimo ngaya mahoro bisikaso otayima idenizala abari twe mana we tugukomeye amashiko tugiye kwakira ubwiza. Msifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema, tutamsifu tu aliyetoka juu. Msifuni Mungu
dushima Imana bazi ko yabagejeje hano bayikomera amashyi. Msifuni Mungu wetu kwani ametutendea wema. Tunamsifu tu aliyetoka juu. Msifuni ai ya Yahweh Ametutendea wema. Tunamsifu tu aliyetoka juu. ubwo protocol atangiye gusirimba tutarageza muri development umuriro watse. Turashimira bishop na madame n'abana banyu. Turashimira reverend n'abapastori bose n'abadamu banyu n'abana banyu. Turashimira inzego zose z'itorero rya Foursquare gukunda ijuru n'amatayi. Umwaka nditwobara ibihe muduhamagara mukavuga ngo ni muse muganira abera b'Imana ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Ben yahishuriye indirimbo ngaya mahoro dore n'ibyishimo n'ubuntu yo muri abantu beza, muri ndwari, muri nifu, nari kubaramutsa mwese n'ambaha amaboko, ariko kuko muri abantu beza nimwikomera amashyi kuko murakwiriye. Ndashimira abantu bakundira itorero, muri abantu beza. Sikiliza nikwambia kitu, hakuna kitu kizuri kama kupata mtu atakupenda kama hana upendo wa unafiki. Umuntu gukunda atagira urukundo rw'uburyarya akawushyira mu bikorwa, reka namwe bashimire tuke ko muri abantu beza. Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ibagirire neza. Abadukurikiranye hari abasabye linke natwayibahaye kandi nayicishije no kuri channel yanje. Ubundi ntabwo hazagomba guca ibintu byose, nibyanje gusa bihaca n'uwo nemereye kwashira indirimbo, uwo ndemereye ndagomba kubicisha. Ariko navuze kubera urukundo mudukunda, ndavuga ati reka nyihirikeho linke abera bakomeze basangira ubwiza. Nabonye umubyeyi sinzi icyo Imana iri mu gushaka, mukadutumira mukongera mugatumira kandi na dogiteri, turi abana mzee. Sinzi iyo nimba uri umubyeyi niba umaze kubitekereza komeza guhurira aha ngaha, ariko nisabire ni serivisi, reka naje zaze kukuramutsa hariye ku iparuwasi. Nimubwira mutya vuze nabi, uzi kuvuga neza yivuga hakiri kare ko ndarangije. Ubwiye se umubyeyi hari ukuvunika guhari kandi mpageze nabyo byanezeza. Ndashimye kandi ko duhurira kandi urebe aho kugira ngo ari ubanza najije guheruka none barampashije ngo ari nje ubanza. Nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza. Nagiriwe umugisha n'Imana, mfite umudamu umwe n'abana 7. Ntako Imana itagize. Nashitse mu kanya nari mvuye mu giterane Gasenga Kongo ni Bujumbura kwa Reverend Olivier. Aho hantu hombi niho twakije umuriro ibyumweru 2 kandi sindabona aho bakoresha umuntu ukabura n'umwanya wo gufungura. Ariko data wo mu ijuru yaduhaye imbaraga. Narimo numva naniwe ariko ngo shike hano babana baririmbye ya ndirimbo ya Yobu, namavuga ngo ibintu birarangiye.
topike nahwire. Tudatinze tuganire kuri topike ivuga ngo mu ijuru hari Imana ikugarurira ibyawe. Mbinguni kuna Mungu angali anarudisha vyako. Turambure Biblia, umuntu uzi gusoma neza. Igitabo cya Yobu ibice 42 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uri busome asome n'uwa karindwi ari wa Simba n'uwa munani. Hanyuma uri bwandike yandike n'igitabo cya Danieli ibice 2:28. Mbinguni kuna Mungu ambaye anarudisha vitu na anafunua siri. Ninde wahabonye kugira ngo asome maze twumve ku ijuru rikomeza kutugirira neza? Nta muntu wabonye? Mwese hano ndi muzi gusoma Ikinyarwanda ra? Nimwihute kugira ngo tuze gusigira umwanya Dr. natubwire iby'ijuru. Igitabo cya ntabwo mvuga n'ijwi rinini ra? Yobu 42 igice cya mbere umurongo wa kabiri usoma agere kuwa karindwi n'uwa munani. Danieli 2:28. Dusome igitabo cya Yobu ibice 42 umurongo wa mbere kugeza kuri karindwi. Urasoma igice cya mbere n'icya kabiri usimbe 7-8. Danieli igice cya 2:28. Bibiri ijambo ry'Imana iravuze ngo Ndio nzi yuko ushobora byose najua kama unayaweza yote kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. kandi ndakibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iti Sokuma uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? soma 7:8. Nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi Mungu akamwambia Elifazi w'umutemani Mtemani ati uburakari bwanje burakubyukiye wowe n'abagenzi bawe kasira zangu zimekuwa babiri, pamoja na marafiki zangu, kuko tuvuze ibyanje, kuko mutavuze ibyanje bitunganye kuko umugaragu wanjye Yobu yagenjeje. Amen. Niko mukongoma kuzi usoma neza hawandu watsindagiye neza. Reka dusubiremo igice cya 8. Usoma igice cya 8. Nuko rero mwishakire 7 cyangwa 8. None warusomye 7 soma 8. Tureke Yego. Bibiri ijambo ry'Imana iravuze ngo nuko mwishakire ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7. Muloze shuri zirinda. Muloze shuri zirinda. Umuriro uratse kandi. N'imfizi 7 ziki z'intama. Bazigira batesha. Maze muzisange. Sorry. Bwana mkongomani bwana. Soma vizuri pale. Reka nsubiremo pastor. Soma neza bwana. Yego. Nuko rero mwishakire ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7. Ibimasa 7 n'izo mfizi. Maze musange umugaragu wanjye Yobu. Aho mwitambire igitambo cotswa. Mwijuru haracyari Imana ikugarurira ibyawe. Kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera, kugira ngo tabagenzereza nkuko ubupfapfa bwanyu buri, nkuko mutavuze ibyanje bitunganye, nkuko umugaragu wanjye Yobu
yagenjeje. Amen. Amen. Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 28 niturangiza duhita twinjira mu ijambo ry'Imana ariko ndaba nguririmbaho gatoya hanyuma twinjire muri topic. Daniel chapitre 2 verset 28. Bishoboye byose nzagushira hejuru Izina ryawe mwami lela trode la rizana neza kuko mbishoboye yeko sema mana wandirimbi ariko uko gusoma dusome Bibiliya ijambo ry'Imana igitabo cya Daniyeli ibice 2 umurongo wa 28. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuze ngo ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza, inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro n'ibyo nibi. komera Imana amashi menshi cyane. Amen. Niba ngushiremo igisirimba turirimbe buke hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Nije wa undi Nuzuye amarira garutse ngushima Nije wa undi mana wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima Yesu arakora nukuri ubabwire ngo mu ijuru haracyari Imana igarura ibyawe byose. Tega amatwi ngo ibintu bitatu bya Yobu hanyuma mvuga ibintu bibiri Imana yagiriye Yobu. Imana icubahiro. Komera Imana amashimisha. Icyambere cya Yobu nuko yateguje tere yo kugira neza agihari. Kugira neza ni igikorwa gikora umuntu ugira iyerekwa kandi akabikora mu gihe cye, kabikora no mu mwanya we. Iyo umuntu
abimenye ategura ineza, iyo neza ikamuvuganira ariko kandi atagihari. Iyo neza ni iyihe? 29 igitabo cya Yobu ukamanuka ugasoma kugeza ku murongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo yagize neza ngo yari amaso y'impumyi. Attention na hiki kitu, alikuwa macho ya vipofu, alikuwa nguvu, yari imbaraga kubimuga. Kangerageze nitonde muri introduction. Iyo neza umuntu wese w'ikimuga yagera kuri Yobu akavuga ngo ageze hari umugabo. Ndasenga uyu mugoroba hishurirwa gukora ineza mu gihe cyawe, kugira ngo ineza izakuvugira uriho kandi utakiriho. Jambo rya kabiri ngo yari igisubizo ku bantu bashonje, na nikuwa jibu kwa watu wa mahitaji. Umuntu wese waza gufite probleme y'inzara yagera kwa Yobu ngo akama mwishushu, ikivuguto kwa gisanga kwa Yobu. Yobu niwo munsi yigeze kuburana ngo bwira Imana ngo wamana mbese mbwira umunsi nari inyama mwana mata imfubyi n'abapfakazi ngo bamwe mazi cyangwa barya dodo. Alikuwa macho, alikuwa miguu, alikuwa jibu kwa wenye njaa. Asizi to kibanza uyu mugara wanyone banyarwanda kazi bakristo mwakijishwe ni mumanye gusiza ikibanza cyo kugira ineza. Zabi neza za nico cyatumye Dawudi avuga ngo ndawasigaye mu nzu ya Sawuli kubwa Yonatani ngo mugirire neza. Ineza ntijihomba, ineza ni duka ritabura abakastoma, ineza ni modoka itazibura essence, ineza ni inkingi itazigira ingesi, ineza ni kiraro gicaye imodoka zose kandi kigakomeza gusa cicaye, ineza nimvugo ivuganira abarebare n'abagufi, ineza nimvugo izigana mu gisekuruza n'igisekuruza. Ngiye gutanga haleluya, ico kiracyari cyambere. Nimuheze Imana icubahiro, nimuzamure cyane haleluya. Kora neza ugifite uburyo, gira neza ugifite umwanya, kuko biza kugarukira ukiriho cyangwa utakiriho. Sukuma kitu hapo, simunikubalia niachilie kitu hapo. Ndio hezi Imana icubahiro, sema haleluya. Kubiria neza ngo yatambukaga kubana ba president ba ministre, yatambuka ngo abagabo babahanga baba president babami ngo bagafata ku munwa bakavuga ngo hano hatambutse umugabo wano wahise uwo musajya, wari uwo musajya yahise wano. Abasori bo ngo baramubonaga bose, abatipe bose bafite kenza kugera 40 bose ngo bakihishe. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo vuduka mu gukora ineza. Iyo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwa Yobu, hari umukiranutsi kandi yubaga Imana, akirinda ibibi byose yahawe umugisha Imana. Zamura sema haleluya. Mu gihugu cyawusi hari amashi kuri kingiki. Nimuzamure ibiganza haleluya. Inazigira amaso, inazifusiza ivuga kama bisako silabanda. Hari umuntu utagiye kunumva komera Imana amashimeshe. Uwo mugore we
watutiye abana maze nawe ukitira yamuyoba ramubwira ati umuriro uratse kandi n'ukuri kw'Imana n'ijuru nimuheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ijambo rya kabiri ayo ngo yarazi kwitwara mu bibazo, yarazi kwitwara neza mu bibazo, ibi kwitwara neza mu bibazo. Uwo mugore we amubwira watutiye amana maze nawe ati haleluya. Zitatu ziguhaze kumenya kwitwara mu bibazo, ziguhaze kumenya kwitwara neza mu bibazo. Izi zitatu gusa byarakunaniye, zikugarure zigushire mu itsinda ryo kumenya kwitwara neza, kubiturizamo. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibibazo, buri kibazo kigira karaktere yacu, buri kibazo kigira isaha yacu, buri kibazo kigira umusonga wacu, buri kibazo kigira igihe cyacu. Gusa iyo cyaje cyitwa ikibazo, bigira uburemere butandukanye, ariko byose ni ibibazo. Iyo wamenye kubyitwaramo nabyo biza bivuga ngo uyu ni igihume cy'ijuru, reka tumwirekere. Tangaje uyu mugoroba umenye kwitwara mu kibazo. Niba utagira ibibazo banzureke namukiriza mugenzi mubwira ngo nawe uragifite ikibazo, nawe uragifite. Haleluya. Bizasangala la sayo bashira ubwoba bose baragenda baratashe muri gakondo yabo bapfuye umubata bapfuye umva bibazo biba inzira yo kuzanwa abantu kuza kuzuza, ariko Imana ariyo ibikinguriye ijuru. Tekereza bibazo, Imana arigize gute ikinguye irembo, ikinguye tegera muri usi. Amata ni kwa Yobu, izahabu ni kwa Yobu, ibimasa bishishe ni kwa Yobu, abana 10 ni kwa Yobu. Ntigeze agumba kwa Yobu, nta ngumba yo kwa Yobu. Ariko ngo arangize Imana ngo yamimanuka yonyine ibaza Satani ngo se sata ariko hari abagabo b'Imana wabona uwo mugisha Imana ikakwiratana, ikaza muri tere muri Kimirongo ikabaza ngo se runaka we, ikabaza Imana ngo se sheta wabonye runaka Kimirongo yo sheta wamubonye umukiranutsi wanje. Chitira kurukima nimumva ibintu nahishuriwe hano. Icyo yakira hangana ngiki Bujumbura nono. Satani nawe ndani soni yamavuga ngo yego namubonye, ariko umva number 1 icyatuma kubera umukiranutsi wamuhaye abana umuheza ubutunzi nta bukene bubayo, buragatsindwa ubukene. Ariko nimba ari ikintu ndimukugwanya wabukene. Umukene ntazagira ijambo mu muryango. Umukene bakuru barumuna bibo baza bavuga kandi ahari ari mukuru,
ariko ubukene nimubwira muti vuga ngo wabukene genda nibugende bwogaje tugomba gutuma ngo biravuga ngo feza na zahabu ni mali ya nani ya Bwana umve kubwira ayo makuru noneho Imana ga yonyine yamivuga ngo okay genda byose ndabiguhaye nimumva amakuru kandi nawe uyategere neza mureke tugende gahoro gahoro bivuge gahoro gahoro mwumva ukuntu nabonye Yobu ari umugabo ukomeye hari abagabo batatu Imana yirahiye hariho Yobu hariho na Daniyeli hari n'umugabo witwa Nowa nusome igitabo cya Ezekiyeli ibice 14 n'umurongo wa 14 ugasimba 20 urasanga Imana yayirahiye ngo abangaba ngo nubwo baba mu gihe cy'amakuba ngo no barokora aba bagabo batatu nimumva makuru mu gitondo cha karekare wanao na binti zake walikuwa wakitumia divai katika nyumba ya mkubwa wao. Mimi tu nimepona, mimi tu nimekuletea habari echitse n'ukurukima abana 10 bose wewe kamwe gusaka umaze agenda yapfa gutya uzohamagara abanyagusenge n'abatari banyagusenge n'abandi bose ukabahamagara yo ngo arangise ngo akiri muri yango yamavuga gusa navuye mu nda ya mama nambaye ubusa akwe yaje kwa ngo mu muryango wanyu mu maravuze ngo Yobu ni igipfu sindabona umugabo gipfuranga zasubira muna yisi ndaco nambaye ivyo byose nabihawe n'Uwiteka nabonye ko ibyisi byose kwari ubusa Yobu yaretse Imana ye Yobu yaretse Imana ye Yobu yaretse Imana ye yabonye ibyisi byose kwari ubusa baramubwira ngo naya mashoga zanka nazo waruragiye nazo kera baba tipe nazo bazishanye Yobu yaretse Imana ya hari ibintu bitatu byantangaje kuri yo abana ndabarangije n'amatungo ndayarangije nimumva ikintu inshuti Zofari Birudadi na Elifazi aho kugira ngo bamuhumurize kumenya kwitwara mu bibazo nabote yararirimbye neza muri rino rw'igikongomani rwo bapfurero aravuga ngo abirabe kihugu bari birabo kuteyemera bamubabira bawe iruri mu mutula ariko magoro abo bushiba mukuwa mugongo na yatayishi kunasange kutabiri mu makuba tagabona kiri wo muti abirabisi nabira baza bakwegera igihuri mu mahoro ariko mu bibazo bose bazaguha umugongo aho kumuhumuriza bamamubwira ngo nukuri wakoze ibyaha utekereze nk'abanaziri bakamubwira umuntu umwe ndavuze izina ati yewe ibibazo aho ura nabyo ni probleme y'ibyo wakoze Yobu ngo yamazamuka kumuzana umuzani sitwe twawutangije ubunye muza mupima ibintu kugira ngo mumara amashaka mu bantu ugurisha ibintu upime uzana umuzani upime ibirayi abantu bajana ibintu bikwiriye bama usibye bamwe kuko bagize umuvuduko kuregera nabi kugira ngo bakomeze bunguke cyane yama wipimba aho gutya ijuru riravuga ngo uko wipimye ko muzani urashuzuye umugabo kumenya kwitwara mu kibazo isongo kihafi wagira intambara zose wagira ibibazo byose ariko ntugira ikibazo cy'intambara y'umugore ababacu we mwabahungu mutarashaka mugane mwinjira amasengesho mubwira Imana izabaheza abadamu beza sindabona abantu umuntu wavukiye mu majaruguru nawe ukavukira mu burasirazuba murahuye umwe ni igikarundi n'inzobe umaze igifaransa uzi ndacazi mama ababacu bina
ngo amuvamo kandi ari wowe wari kumuhumuriza nawe ngo amuvamo. Nimumve ikindi kintu kitangaje. Ninde wari warwara igishute muri mwebse azamura ikiganza igishute? Si Kinyarwanda ni igishute? Okay, nico kiza ari gato wagira amakosa ugakura ijisho ukarikora mama. No nimumve igitangaza. Hano imbere ni ibishute, uruhande ni ibishute, inyuma ni ibishute, hano ni ibishute, mu birenge ni ibishute, kuryama nimutuze mu bibazo. Ni itangazo mbazaniye abantu bose batujije mu bibazo. Iyo babisohotsemo amashimwe azagaragara. Ibibazo si byo gusakurizamo, ibibazo ni byo guturizamo. Nimukomere Imana amashigira akomeye. Bale na nyuma majipu, kichwani majipu, mwatangira kubura umuntu wo muweza counseling. None asigarana n'urujo igisate cy'iki kibumba akaza ataramana nasho. Yobu ngo yitwara muri ibyo bibazo. Wari wahura n'ibyo bibazo? Ariko mu ijuru yuko Mungu mbinguni asikia maombi yetu tunapoomba, asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yo aho uri kwa Ibrahimu sinzi nimba aho twumva ariko uri umugabo. Umuntu asigaye gwara inkorora yatinda gukira akamavuga ngo kera ngo baramuruze inkorora gusa yonyine kwashize. Sinzi inkorora yanze gushira. Tuza kadiri tujaribiwapo tunaugua kiroho. Majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Usinungunike we kujaribiwapo. Kumbuka safari yetu ilianzia msalabani. Acha tuteseke, ulimwengu tutese, watu watushimange, watu nene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata. Acha tuteseke, ulimwengu tutese, watu watushimange, watu nene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata Yesu. Kadiri tujaribiwapo tunaugua kiroho. Majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Tusinungunike we tujaribiwapo. Kumbuka safari yetu ilianzia msalabani. Jemadari wetu ni Yesu mwenyewe. Yeye alianzisha kazi moyoni mwetu. Safari yetu yeye ataitimiza. Ndipo tunasema tutaso. Yabu! Mtu wa kujua kutulia katika shida. Sinzi kibazo ufite. Ushobora kuba warashatse nta mwana uragira. Genda ubiturizemo. Hari Imana mu ijuru izaguheza impanga igakurikiza izindi impanga. Iracyafite ivyo bisubizo. Reka ngubwire, ushobora kuba abantu babona ko imyaka yagiye ariko Imana irimo kuguteguriza. Isaka karaza kuko Isaka ndaza yihuta. Isaka asa nkaho abantu babonye retare ariko Imana iri mu ijuru ikakuzanira Isaka. Ushobora kuba utarakora ubukwe ariko Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo irimo kuzana igisubizo sha. Ibrahimu ngo arangize nani? Yobu ngo arangize. Imana imukorera ibintu bibiri. Nimuheze Imana icubahiro. Komera Imana amashimeshi cyane. Ijambo rya mbere iheza agaciro izina ryiwe mu gihugu. Imana
imana niha agaciro izina ryawe ntawe utazakuramutsa ntawe utazaguhamagara. Dufite amazina twese ariko abaguhamagara baguhamagara bikurikiranye na capacity urimo. Umunsi Gediyoni Imana yamuhaye izina imubwira kuko ari umunyambaraga kandi akaba n'intwari, uwo munsi atangira kuwadifazingana kugwana urugamba rukomeye urwo bene wabo bose bari bananiwe. Umunsi Imana izaguha izina, hari dimension runaka, hari abantu runaka bazaba baje kuhura nawe bikurikiranye n'izina. Dawudi niwe muntu wa mbere wahuye n'ibibazo ngo arangiza aranahungaje mu ishamba, ariko umunsi Imana yamuhaye izina ngo arangize yicara ku ndebe y'ubwami. Izina ni ikintu gikomeye. Ndasenga uyu mugoroba Imana ikubakira izina. Ijambo rya kabiri Imana iravuga ngo reka ngusetse ngushumbushe. Niki cyanejeje nguhera kuri babandi bamubwiye ngo tukimana yawe wipfire. Mchungaji nimeelewa kitu hapa, natahuye kuko Imana ikuvuganiye n'abanzi bawe bazakuzanira amaturo. Umuriro uratse. Ndasenze uyu mugoroba. Okay, tuvuge ko dufite umwanzi Satani gica ntagira umutima wo kuzana, ariko Imana icemo yabaciye aho yaciye kugira ngo bashake kuturwanya. Muri abo banzi batuzanira ibisubizo. Nimumva aya makuru. Elfas Imana iramubwira ngo Erufa mwavuza amagambo mabi ku mukozi wanje. Abakuvuzaho amagambo yose mabi, hari ijuru, hari Imana mu ijuru igiye guhindura ibintu. Raporo igiye gusohoka irategurwa n'ijuru kandi ikonfaminga ibyo bagomba kukuzanira. Ibyawo byose byagiye, hari Imana mu ijuru. Haleluya. Ndanezerewe n'iki kintu bisikita kosilaka. Baramubwira ngo nimufate ibimasa 7. Kwake tugende gahoro gahoro tubenga babazanye. Mweshimi wasenga tubasanye iki kintu. Maadui zako Imana itangire kuba briefinga ngo nimuzamukana amaturo mwavuze runaka nabi. Cyaza kuvuga izina ryawe kubera kumuvuga nabi kugira ngo mumuseruke n'umukozi wanje. Nibashaka abantu nibamenye kuri umukozi w'Imana, ariko hari Imana mu ijuru izi ko turi abakozi bayo. Mwebwe mutuvuga uko mushaka bazakuvuga uko bashaka, ariko mu ijuru hari Imana isi ko turi abakozi bayo. Hari Imana iturariye ku ijoro, hari Imana idasinzira. Wa muri iby'ikinyarwanda ngo Imana irinda Abisiraheli ihori rimaso gisinzira. Genda utuze, hari Imana mu ijuru itahituza ku buzima bwawe. Hari Imana mu ijuru ifite ibisubizo nubwo abanzi bobo bahaba kuhagarara hejuru, ariko hari Imana mu ijuru igiye kuba briefinga bakazana ibyawe. Watalabana agere bacabama babona bagabo. Elifaza araserutse, Birudada araserutse, nazo Fara araserutse. Umunsi baserutse wa mbere kumushinyaguza, ariko deuxième tour bagaruka bafite indi position. Amakuru nayanga hari ibibazo wahuye nabyo byari première tour, ariko deuxième kugenda kibishoboka, ariko mu kugaruka abangara bazavuga ngo kebana retour. Kebana nini? Okay. Ngiye kwitangira haleluya. Iri jambo rirakomeye. Yo ni wowe wa mbere uzi guturiza mu bibazo abanzi bakageraho bazana amaturo. Iko Imana yabategetse. Ayi icyo duhwa uyu mugoroba none umuntu wese uzanya abanzi ngo Imana ibakoreho bagoronzoke yami bashorera. Ise ni bashoreje baje gutambika ibabura n'ahandi mugenda ibashorere nta handi mugenda. Nimanuke Kimironko hari umwavuze nabi
ibakoranye ibahuze kuza nibagira ngo bakate babwire ngo ya nimukate nimuzamuke hari umuntu mwagiriye nabi nimugende mumushira ibishiwe ndatanze uyu mugoroba w'uyu munsi wa none Imana yo mu ijuru yakoze kwa Yobu igenda ikore ku bantu baze bakugarura ibyawe komera Imana amashimeshi cyane sikuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka Roho aliponionyesha shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru mejigeuza mekuwa rangi nyingi mejiingiza kwa siri kanisani watu wa Mungu wao bila kujua hata wameanza kumwabudu wakajenga mazabahu bubaka ibicaniro bizazubakwa by'uburyo bwinshi ariko icyo gicaniro cyo kwa Yobu cyari cyo kumuhumuriza umutima abakuvuze nabi iyo baje uzagira umutima kubakirana imbabazi nubu satani ndarashira arashahari ariko bashobora ko barakugire nabi ariko hari Imana mu ijuru igiye kubazana uzabakirana umutima bugwa neza uzababarire kuko ibyo bagiye kuzana bashobora ko batazanye n'amaturo ariko bakazana umutima kwa kimbabazi bakirana umutima kuko Imana yagushize kuko ndi wapfuye abanzi bari bazi kupfa ariko data wo mu ijuru agiye kubazana kugira ngo bagire gute bicishe bugufi habe igicaniro gikomeye umva aya makuru yanesheje Imana ngimugirira neza ijambo rya kabiri ngo kuruta ngo mwitangiriro ngo bishanyuma byose ngo umuheza abana beza imuheza mu mukobwa witwa Yemima na Keziya ngo beza ngo mu gihugu cyawusi ngo nda umuntu wari ufite abakobwa beza kabayo igitangaza kirabaye uzi ko Imana ikuzaniye ibyayo mu gihe cyayo no mu gihe cyawe isi ndizi bibona hano ndabwo ari umuntu wabivuze ngo bipibiriye Imana yonyine niyivuze ngo baba beza kuruta abambere inka ziba nziza kuruta izambere indogobe ziba nziza kuruta izambere reka mbahanurire uyu mugoroba Imana ni guheza ibindi bintu byiza ndabizi ufite inzu nziza ndabizi ufite imodoka nziza ndabizi ufite n'ibindi ariko nongeye guhanura Imana iguheza ibyiza kuruta ibyambere siku hiyo ni ya shangwe na furaha waaminifu watakapo pumzishwa siku hiyo ni ya shangwe kwa furaha waaminifu watakapo pumzishwa wagonjwa wote watavikwa mili mpya isiyo na mili ya magonjwa wagonjwa wote watavikwa isiyo na mili ya magonjwa siku hiyo ni ya shangwe kwa vilema watatembea vizuri kwa miguu yao wataruka kama ndama mazizini ulemavu utakapotoweshwa wataruka kama ndama mazizini ulemavu utakapotoweshwa wataruka ulemavu ya wataruka nimusamure ibiganza bya sema haleluya Imana ikuzamuye ikaguheza ubukire habe n'abakuvuze nabi bose baza bazi wawe Imana yakinguye amarembo ikazana ibyiza habe n'abantu batakaza bagufasha nabo baza bakubwira ngo twaragusengeye nimumva amakuru nimuturize mu bibazo hari Imana mu ijuru yahigirira abantu neza uracyari mu rutonde rw'abagirirwa neza nubwo wenda ushobora kuba biri Kimironko cyangwa kwa Lando kwa runaka ariko nawe uri hano Kimironko n'uwaturutse Musanze hari urutonde rw'Imana iracyafite kugira neza ndamushimira Imana yo mu ijuru nimumva ikintu cyatangaje
imana izigirira umuntu neza atari uko ari mu gihugu gusa. Da niyeragamira umutima we utasiga kurisha ikintu icyari cyo cyose cy'ubwami bituma imana yo mu ijuru izera bituma imana yo mu ijuru izera Daniyeli yajanywe iminyago afite imyaka 16. Ninde ufite imyaka 16 muri mwese hano? Umusore ufite 16 hano ninde? Seza. Mwese murayirengeje. Daniyeli niyo myaka. Ngwashanywa mu minyago afite seza. Nimumve ibintu bine bya Daniyeli girazarangise. Afite seza akora imyaka 69. Daniyeli geneza ibintu bine. Ijuru rivivura, igihugu kivivura gishaka ikosa rirakibura. Icyambere ngo ntiyigeze ata ubusabane bwiwe n'Imana. Hakuwacha mawasiliano yake na Mungu. Akasimama yapimwa gutera Imana. Imana ikavuga ngo Daniyeli turacyafitanye no gusabana. Icyakabiri ntabwo yigeze avuga ngo ararya ibyo kurya byamuritse ibigirwamana. Hari abagabo Seza myaka 16. Umuhungu muri mwese hano n'abari hanga mwese turengeje iyo myaka. Ninde bavuga ngo mu rugwiro bateguye ibintu? Ninde? Twasura kukuramutsa sindi wo turamutsa ntibishoboka. Woza turebera hirya ukazugira gutyo. Ariko Daniyeli icyagatatu ngo aheza agaciro bagenzi biwe Ananiya, Mishayeli na Azariya